Zdravo. Imam problem sa vratima od gepeka na svojoj predivnoj Škodi Octavii. U zadnje vrijeme mi je počelo da se ne može otvoriti gepek. Znači kada stisnem ovdje ovo, kako se ovo zove već, to, prekidač, uopšte ne reaguje ni malo. E sad, ono što sam čitao po forumima kaže da je otišao mikroprekidač. Znači taj mikroprekidač, šta on radi? Znači evo vi kad zatvorite, ono uhvati, znači kuka, uhvati ovo ovdje. I vi kad stisnete prekidač, to se otvori. Sad bi ja to trebao ostati. Znači ovaj ovdje dio se može skinuti od gepeka, ima samo jedan šaraf, pa ćemo vidjeti šta je unutra. Zdravo. Kako skinuti tapacirung u gepeku? Znači ja sam krenuo odavde s ovog kraja, a imam ovo je zapravo izolata za bicikl, za popravku bicikla, za skidanje guma. Znači ovdje se stavi i krene se lagano odavde. Sad ne znam da li se ovdje mogu vidjeti žabice unutra. Vjerovatno ne. Preusko je. Uglavnom idete, trebaju vam ove dvije. Krenite s jednom i lagano. I onda samo znači nemojte zaboraviti da ovdje odvrnite jedan jedini šaraf što postoji. Eto ga. To je to. I sad samo lagano. Kad skinem, snimit ću. Eto. Evo, skinuo sam. Znači, gepek izgleda ovako. Brava. Ovo je za brisače. Mikroprekidač. Bi trebalo biti negdje tu. Sad samo treba nekako doći do njega. To ćemo posle da skontamo kako. Uglavnom, struja do brave. Ovo što sam, ali, tapacirung. Tapacirung, evo osvjetljavam ovo. Znači vidite žabice. Ima ih onako solidno. To je to. Ova ovdje rupa, ta tu. Ona vam je kad vam se zaključa gepek i ne može se odključiti. Šta to radi? To zapravo radi ovo. To zapravo radi ovo. Znači kad vam je gepek zaključan, tako, onda možete kroz tu rupicu gurniti ovako i gepek vam se odključa. Ali mi to ne želimo, mi želimo da nađemo zašto mikroprekidač ne radi. I sad ćemo ga naći. To je to. Gdje je mikroprekidač? Znači, evo ga. Sad ću ja to moći sad. Evo ga. Znači, trebamo sad to nekako skinuti. Odvrnuti, možemo ovdje zapisati neke brojeve, vidje se dole. I onda možemo to zamijeniti kad naručimo, naravno. Mikroprekidač. Kako izvući ovaj kabel? Vidite ovo. Ovaj crni štapić se mora povući u desno i onda se to samo se lagano izvuče. Problem je sad što ja nemam još jednu ruku da to sve držim, da mogu da vam snimim, ali u principu morate imati malo tanje prste. Znači ovo se povuče i onda se ovo izvuče. Stigo je novi prekidač, 21 € na Amazonu.
Ovaj sam vam odpojio, ovo mu je džek. Sad ćemo vidjeti kako radi. Samo sekund da spojimo. Okay. Ne radi. Radi. Ali nemojte uraditi ovo. Nemojte uraditi ovo, kao ja. Pa mi troubleshoot nije radio. Znači kad zaključate i kad stisnete, onda ne radi. Dok ne otključate. Tako da nakon pola sata zezanja sam slučajno skonto ovo. Eto. Znači zamjena. Super, prekidač ipak. Da bi izvadili ovo, morate skinuti tablice. To jest ovo. Zato što ove žabice su s unutrašnje strane. A i bez obzira što su unutrašnje strane, plastika ova ne da se ovo izvuče. Znači skidanje tablica. Nastavak priče. Znači da bi mogu izvaditi prekidač, moraš skinuti tablice i okvir s tablice. Međutim, ovo je neko toliko zavrnuo da smo mi provrtili taj šaraf i sad ga moramo odsjeći. A ne može se pomjeriti nikako. Tako da je sad to režim šaraf. Kupio sam novi. Bravo. Ups. Konačno. Konačno. Sad mogu doći do mikroprekidača. To je to. Ovo ćemo zamijeniti novim šarafom. Logično. Epilog sa ovim šarafom za nosač tablice i ovim. Znači na kraju sam to presjekao. Međutim, što je veoma zanimljivo, znači ovo nije matica obična, nego ovo je kao matica koja ulazi dole u ovu čašu u kojoj je matica. Tu. Tako da i vi kad odsječete šaraf, izvadite ovo, neće da ispadne, što se desilo meni. Šta smo na kraju uradili? Na kraju smo s unutrašnje strane stavili papagajke, a s vanjske strane smo stavili ona specijalna kliješta, zaboravio sam naziv. Tačno, jedno veliko hvala Robertu koji ih je imao i koji je dao ideju da se ona koristi. Šta smo dalje riješili, kako smo odsjekli šaraf. Uzeli novi. Vratili ovdje i to je to što se tiče tablice. Što se tiče prekidača, prekidač sam zamijenio. Prilikom vađenja, znači, odspojite naravno, strujne kablove, odvojite i ovo i iščupajte ovo iz nosača. Sad ću ja to da vratim. To. Tako da možete lakše prići. Kako onda da izvadite? Znači ovdje gurate rukom, a ovdje na polugu. I to samo izađe sa žabica. Biće poseban video o tome šta je unutra. Tako da, eto, halo. To je to. Evo, vraćam sve i spremam. Uglavnom, ispalo je teže nego što sam očekivao. Eto ga. To je to. Ćao i sretno.